Solai putar mui mulvar chup korsen ha Christmas putarang de local so tungai nita tihian local naizela thutna tur mun rem chang azong emni achevel hilo thlir zel tiang rinange in abongrwa nei zong zong nen tihian athu cholta ani ain nga namun hi kaushan member singkat le sang nei chuang nei Harvest Bible Chapel kaushan bekin kot ani a USA kaushan lian zual somnga zinga langpha ani he chena in nei lo hian bekin tola hian in khom kultur ho laka kut ado don ningein alang thilni na dik tak han soita ila he putar multrok chup kan mo hi Pastor James McDonald ania he kaushan hi kumsanga zakwa somriat pariata amadin an hinge he heti hian misang da yangin hain siam danglama chena in nei lo bai vai tak ang main ain lantir ani asira hian miten suman thla na tur no te anda aran boka kutchu ado don ngei ani liende wote unaw thun thua lal hausa tak pakhat ler sian mi puya fiahnan thleng du tu tur amu zawangem tia pharang mai ain siam danglam ang mai khan Pastor James pohian akoshan mi puite hi mite ber chunga anreluput mang riat tumin mite berle trom khai lawang takin ain lantira fia atumta ane ama saberatan he kursin ha phau sakmel takhi aron kalzer zara mirthei pa hi angai sak donem akal tlang tlat samari mi thadang kan nga le deu alangai don ani email adod le halo lang tling pani te pohian ama hi an enthuak ringotin an kalpele tamai ani he tlangwal Christian labu ang tak rongking tu ngai pohian kal mi rethei pa hi engtilovin akal sanzui ani he kan pu jeans ke korha hi samari mitra ani to angem ani po akal tlang le tlat mai achut namasa ai lang sarzok kong kharbula hawa thu peita a khoina adon to aring te po ani nge yang mase ti hian kapi korsen ha hi akal tlang le ta phot chutiang zelin korwar ha le anunga mi te po hian bekin chuklama an lu san le mai bok ani hi kan pu chu ti hian lersia ang main puitu tur nei lovin ala nong zel ri chu ani he patling kortrial ha hian chena in nei lo hi amunge ya ngaiven atum bu ka mase achunglama alu san le tha zok ani tian putar kuddo chu begin lama ain no lut ta bo bawa kaushan mi te mit la in an lo thlir ta trap maya stage alone in thu saina do kan an pulpita chuan a handing ta ani heti hun lai hian kaushan member te hian tunge ani an la shelova tam tak rilru chuan kuddo ngam patakani an tingein arinom ti chuan Pastor James chuan an zawai muwa chuan tunge ani an riat theinan ain thup na te chu a hlip thlata a thilomzia a soifiata ani Pastor James hian inchei danglam chunga bekin bula a omdan a soya hetia ti chan bernia sei chu kaushat mi puiten eng tiang che in nge mangai le khongai har saberte an muwa anom dan riata du wang ani thu asoi ani kan pa vanami hian mifel berte chunga that achuang thau hian mangai har sa kan ti berte chunga po hian azangaina alantir thin atia kan pathiananga mi kan mangai don ani chuan du sak big le thlan big kan nei athiang lowang ti thu asei le bok misang dei anga alem channa kha soi chho zelin kha moibul buk chup phena khan lung chataka ata thu asoya ata chan chu engdang nelovin alom na le kaushan mi puita thatna khan ane awang zok ani atilama kha chuan samari mitra kan ngak chok zo lo kha ani a amaro chu tuna thung chuan
an pastor vel trap tu te che dan kan mu thung don ani he patling pani hian ei tur la in tur coffee ron ken sakin an hriat ngai po ni lo putar hi an ron peta ani heti an pek pa hian tong trai le toy an nei ngal boka lalpa kan lo me he kan thian pa hi kan kau sana hi ron soi thlena wang hian ani hi mal som na tam tak adon theinan kan dil sake tin ani pa fa po hian vapan nain paisa han pe a mal som na lo nong molang che tin trong kam tra in an thla zuya heti hian sum fai puitu an ron om zela ani chung kwa hian an kil laya an nu ber hian ti hian asoya achung aron lut ve ta che kan jing aron tel vela kan ti e afadu ter hian idu phat chuan iron lut ve thailom ti in lut turina som vele a. You're welcome to come inside. We'd love to have you. You can come in if you want. That's all right. Putara chu achet mai lo awang chuan anni po hian kan kalsanta ani heti hian biak tong tumin anhera hian thu soin zona te zot thin ma se tuma hi achang lem lo ani he pa pakhat po hian enge ian I thaim begin chunga lo lutin kan zinga thut ve te du em ti azota chan na apelo le bok ani hei in tur tui karun kena che ti in pakhat hi aron lang vele a tui thiang le min tur aron chop ani tong trai sak tu atong zel boka hemi ina tong trai sana chu hetiang hi ani lalpa kan lo me voina hian kan thian pa bula hian yoma amamo piang I pek turin kadil sak ani nang chu kan momo min pet tu le min mangai tu le ngai sak thin tu ini a kan thian pa po hi imangai ifa ani si a mal somang che heng mite berchunga inti chu kachunga ti inni nang mani mangai tu te chau in mangai hian lomenge in hlong miswal te point an mani mangai tu te chu an mangai thina sin. Thank you, Father, for this morning. Thank you for this beautiful day, and thank you for my friend here. I just pray that you be with him today. Give him everything he needs. Provide for him. God, you are our provider. You love us, you care for us, and you love this man right here.